I pozdrav svima ljudi došli kod Korelija, danas igramo Age of Civilization 2, ljudi moji, nastavljamo posle nekoliko dana pauze zbog nekih mojih privatnih razloga, ali ljudi nastavljamo se jače nego ikada. Tako da, nastavljamo samo s kim smo slučajno, da nismo s nekim u ratu, u savezu smo sa Rumunijom, što je veoma bitan igrač i trenutno ovako izgleda Srbija, mislim, u prošloj epizodi ko nije pogledao, molim vas pogledajte jer ne znate onda o čemu se radi ako ne pogledate. Znači u prošloj epizodi smo napali Mađarsku i Austrija nam objavili rat, ali smo mi uspješno pobedili. I Grčku smo ali danas ćemo dokrećemo tu Grčku, tu malu Grčku, nikakvu sitnu malu. Ima da dokrećemo i da dokrećemo da proteramo Turke sa Balkana. I eventualno Slovačku i Sloveniju ako to stignemo u ovoj epizodi. A Italija, što se tiče Italije, ja bi nju trebao da napadnem prije nego što svim Sloveniju, da ne bi branio sa više frontova nego što trebam. I ovako imam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 frontova. Ako bi osvojio onda bi imao 13 frontova, što je ono, vrate, a plus morao bi zvati Rumuna, ali dok Rumuni dođu, traće 100 godina, tako da ja ću da malo tu, kakvi sam ja u odnosima sa Italijanima, da, sa njima sam onako u solidnim odnosima, znači može to i bolje, sa Rusima sam u odličnim odnosima, sa Ukrajincima sam u odličnim odnosima, jedino sa Nemačkom, znači Nemačka me jako brine, isto i Francuska koja je velika, sa njom se graničimo. I eventualno sa Italijom, ali sa njom imamo pakt o nenapadanju i dobre uslove. Francuzi me brinu, jaki su, isto koji Nemci, brati, Nemci su malo jači, naša ekonomija je veća od Nemačke, ali Nemačka tu ima jače provincije nego ja u većem dijelu moje države, tako može velik broj njih da stvori. Tako da ću ja ipak ostaviti ove divizije da čuvaju granicu sa Nemcima, da ne bi oni slučajno, ne daj Bože, ne znam, nekim čudom se setili, a mi ćemo da dokrećimo ovu malu, bednu Grčku, ko što smo i rekli, da imamo samo modovi, da ne mogu jer nisam asimilovao pokrajine. Ajmo dalje, idemo ovo da sve asimilujemo, da ne bi tu bilo pobune i onda pobunjenici iskoče i onda moramo da se zazamo sa njima, što daje odlične uslove nekome od većih sila da se napadne. Tako da idemo da asimilujemo. Inače ljudi, hvala vam, vrlo brzo idemo ka tih 100 saba, tako da možda to za vas nije ništa, za mene je wow. I da asimilujemo ovaj grad, Suboticu kažem, i ostal Beograd, dobro, ovo će proći samo od sebe. Imamo tehnološke poene uložimo, da Nemačka, dobro, kuga, tuberkuloza se širi. Sa Slovenijom smo odlično odnosimo, tako da, ovo, odlično, modovi, idemo, znači, ljudi, sve borbe ću ja da ubrzam, da vas prosto ne bi smarao tu, jer, ponorat. Stabilnost, populacija, čekaj, gdje sam ja, evo ga, obočana populacija, vidite. Znači, najviše mogu u Beogradu, u Skoplju, u Tirani, oko Beograda, i mogu malo u Trebinju, u Sofiji mogu malo, i eventualno u Crnoj Gori. Za ovo zapamtio sam. Znači, najviše mogu ovdje. Samo malo da prođe vreme. Šta je ovo? Ovi se bune, dobro. A sad asimilo sam ih i Beograđani, ajmo. Brate, zar mi nije lakše ovako nego da idu čak okolo, lajte. Neki idu oni kuda oni hoće. Sa Severnim Kiprom je istekla pakt o nenapadanju. Mada, ja da sam Kipar ne bi se usudio da napadnemo ovoliko Srbiju. Sa Rumunijom sam u odličnim odnosima, jer tako je Rumuni. Pakt o nenapadanju, formiraj odbrambeni pakt. Tehnološke poene na porez, jer porez jako volim. I šta sad? Vidi, nisam asimilovao ovo.
Tako, sad sam sve dobro, Rumuni prihvaćaju, dobro. Izvinite. Idemo, ovdje isto moramo da obučimo par hiljada. Moramo i ovdje još. I s 4000 dovedemo u... iz Skoplja dovedemo u... ovaj bre... Lamina, kak se zove. Ovdje ćemo da obučimo još 3000 za svaki slučaj. I Grčka napokon objavi rat. Vidimo se kada osvojim Grčku. I evo ga, napokon cijela Grčka je otišla u đavo. Sad ćemo, nadam se da ću moći sve da uzmem. Moći, dobro je. Evo ga, napokon, nakon više epizoda, većina Balkana je u mojim rukama, dobro je. Ajmo da porez utrošimo, ako da nas voli, baš me briga. Ono, vrate, idemo da asimilamo pokrajine, da se ne bi pobunili, nadaj Bože. I ovo dobro. Sve ovo da Katorina da asimilamo, Amsterdam, ne znam zašto se oni bune, koji mi je đavo. Lijepo žive narod kod mene. Idemo da asimilujemo i ovo i idemo da asimilujemo i... ne može da... taj bre, kak se zove... Da zaustavim mozak. Uglavnom idemo sredimo i Slovačku. Ne Slovačku, nego... ja Slovačka. Nju da sredimo i onda ćemo da napadnemo ove... koga sam bio rekao, ću da napadnem il Italijane il ove. Ali za Italiju nam treba ogromna sila, čak i imperija nam treba za to. Znači ne ovo za Grčku što je bila sprdnja bukvalno, nego baš velika imperija nam treba za to. Ovo ćemo, ja mislim da ćemo ove tako lako da osvojimo da neće znaju di su. I objavi rat, ček sa onim s kim su oni dobri. Znači oni su dobri sa Rumunima. Dobri su, znači Ukrajinci ih mrze, sa Francuzima su dobri i to u odličnim odnosima su Francuzima i sa Rusima. Što znači, prema nekom mom ludom načinu, ovdje će na ovoj granici da bude Belaja, tako da, ako bi ja napao sad odmah. Sreća pa s Italijanima su u očajnim odnosima, znači da li bi ja nekim čudom mogu Italiju, pa poslije ja njima da zabodem nož u leđa. Da li bi mogo, vrat. Italija je, čak i ovdje ih ima, i Litvanija, čak i tu ih ima Italija bre, idi bre. Da imamo šta se dešava i svijet, znači... Indija i Bangladeš su rascepkali, zajedno sa Južnom Korejom su rascepkali svetsku silu Kinu. Alžir, Čad je to Opijsko carstvo su jedan od većih problema što se tiče afričkog kontinenta. Kingdom of Brazil je napao Kolumbiju. Amerika ništa nije uradila, znači nije se ni mrdnulo, vrati. Ja znam kad sam igrao Amerika, cijelom ovu Severnu Ameriku su osvojili. Čak i Bruce su bili došli. A bukvalno ništa, ono mi smo, koji smo u svijetu, da vidim, mi smo, evo smo. Znači mi smo negdje, čekaj bre, ovo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mi smo 13. u svijetu. Idemo onda da... vidi gdje je glavni grad Nemačke, umjesto tu da staje negdje u sredinu gdje ih neće niko napadnuti, baš stavili na moju granicu. Pametno od njih. Znači... pametni Nemci. Ajmo da bre više ne dogovlačim. Vidimo se kad završim sa Poljskom. Sa ovim...
Brate, napokon ljudi, jedva sam mislio da će Slovačka da mi pobedi, brate, ali ne može Slovačka mene. Mala Slovačka, ne može protiv velike sile i Slovačku smo pobedili, a ovi Gran se bune, uvijek se oni bune, to je poznato svima. Englezi, what? Englezi su u ratu sa Irskom, što je istorijski 100% tačno. Sa Englezima smo u očajnim odnosima, znači isto i sa njima, znači ja bojim se da ako pobede i Irska bit će zajebana. A vidim da oni vode bukvalno ovdje. Ali Englezi su to, ne daju se ni oni. A Turska je bila u ratu sa Azerbejdžanom i dalje u ratu, što nama daje priliku. Daje nam priliku da zauzmemo Carigrad, Istanbul, pardon. I da zauzmemo to. Znao sam. Znao sam da će Nemci da me napadnu, znači imao sam osjećaj, brate. Znao sam da će pederi da me napadnu, a sad će pa ima 11.000, ajde sad da vas vidim. Nemci, ja ne čekaj da mi šta mi treba od Nemačke, znači. Nemačke ne treba ništa, apsolutno. Za Srpsko carstvo mi treba dobro. Za Jugu, 100% istorijski tačno, like za mene. Mi treba ništa od Nemačke. Znači, samo za Srpsko carstvo mi treba taj mali deo Nemačke, tačnije južni deo Nemačke. U ratu sam sa Izraelom, što je to istorijski 100% tačno, sa Indonezijom i sa Nemačkom. Šta su oni saveznici ili šta? I Rumunija su u ratu, odlično. Znači, sad ćemo mi njih malo da silujemo, pa će oni nas i tako. Opušteno. Da, sad će mi njih da silujemo lako, pa ne bojte se. Idemo da šaljemo ovdje. Rate, klasika, dođenje do... Ništa, brate, ljudi, ne mogu ga viš, brate. Morat ćemo čitati save pre nego što smo napali ove likovi Grčku, jer gledajte ovo, brate, napali su me 3 saveznika, ne zna se ko pije, ko plaća, nemam divizije dovoljno, nemam para. Izgleda ću morati, ili možda i neću, ili izgleda neću ni morat da učitam. Ja njima stvarim 6.000. Jo, ali ovo dugačak rat. Joj, evo vidite šta mi rade, bukvalno sve moje teritorije koje sam svojio do malo čas su otišle ajmo da vidimo Rumuni, možda mi oni pomogli, brate, savez da ste stigao da divizija, mislim. A usput napao mi Kipar, što je istorijski 100% tačno, koji je u miru sa Srbijom. A Izrael nije u miru, tako da Izrael dođe van. S Izraelom mir. Znači ljudi, znači idemo nazad u glavni mail, čitaj igru i idemo. Jeste ovo je.
Znači, to je pre nego što su nas napali. Što smo napali ove, a uspješno smo Grčke, znači, ovako ćemo da vidimo. Ovdje ćemo, znači, većinu, sad ne znam kako da izvedem. Francuska, poboljšaj pakt o nenapadanju. Italija, poboljšaj i pakt o nenapadanju. Pošalji. Ne mogu da uđem u savez sa njima. Rusi, pomagajte. Rusi, ako bi nekim čudom možda ušli u savez sa mnom, onda bi ja mogao da slobodno pretim po svijetu i kurčim se. Pošalji ultimatum. Zahtevaj pokrajine, znači sve ovo. Zaberi, sačuvaj i inače ćemo ih... jer tako? Slovenci, ne ostavljate mi ništa, ne Slovenci nego ovi Nemci. Ne Nemci bre, ovi Slovaci, da. Ne ostavljate mi ništa drugo. Nego da se uzdam silu oružja, to jest da napadne vas, pa... Objavi rat. Idemo ponovo po drugi put. Sad ću mi njih malo, sad tačno znam koliko imaju divizije, tako da neće moći da me zajebu. Ko što su prošli put. Ovo će baš da traje dugačak video, vidim ja. Dobro je. Čekaj, ovako. Ovako ovdje. I tu. Tu tako. I 5000, ajmo. Ajmo sad junaci, dobro je. Slovačka pala. Tako je. Da vidimo kako sad imaju odnose sa mnom Nemci. U Nemcima sam gadni. S Francuzima. Francuzi, znači malo jako fali da me napadnu. Tako da ću pakt o nenapadanju potpisati. Ne prihvataj pakt o nenapadanju, što znači da će biti belaje, to znači. Idemo poslati sve najjače divizije koje imamo trenutno, dok me nisu Nemci objavili rat. I ove ćemo isto pošaljemo vamo. Ajmo, samo da mi ne objavi rat dok šaljem. Dobro je. Stvaramo po još ovdje na svakom frontu, da bi mogli da se branimo dok Rumuni ne stignu. Znači s Rumunima istekao pakt o napadanju, Turci traže poboljšanje, baš me briga. Obrat boli. Kad bi mogli s Ukrajincima da uđemo To je to, Ukrajinci. To je to, živeli Ukrajinci. Znači sad, ajde sad Nemce da vidim. Ajde sad Nemce i Francuze da vidim, ajde da ih vidim. Ne, stvari ću ovdje još tako. I ovdje ćemo 9. Tu 10, znači svugdje moram da imam 10.000. Makar po 10.000 ako ništa. Ajde, odbjavite mi rat, šta je? Bojite se, a? Boje se izgleda. Sad imamo na svakom frontu po 10.000. Pa da im da li ćete onda smeti. Francuzi jedni. Ajmo. Znači, čekat ću dok me oni prvi ne napadnu. Znači, dam imaju prednost. A za to vreme, blizu te granice, blizu tog fronta, ja ću da napadnem Slovence. Što da ne. Postavimo ovdje 4.000, ovdje i ovdje. Tako. Slovenija što si živjela si. Liberija traži da trgujemo time što ću ja formirati koaliciju protiv ovog, ne znam ni koja je ovo država. Senegal, da, protiv Senegala neću. Kuj kako se kuga širi. Diplomatija, krađe, modovi. Sreća, stop na rast. Ti ima stop na rast, brate. U Beogradu. Bukurešt. Varšava, dobro.
Ajme da napadnemo ove. Idemo. Tako ljudi, napali smo i osvojili uspešno Slovence. Ja ću sad u Italiju da pitam. Italija. Oj, Italijani. Ne date mi ono, ima da ratujemo, vrate. Ovako ćemo. Pa, to sve asimiluj. Asimiluj. Ne volim što to moram da radim, ali Naruto je svima omiljeni min, tako da ćemo da asimilujemo. Rusi, braćo, moramo s vama imati odlične, znači ne odlične, perfektne odnose, znači. I ajmo da pitamo Italijane što oni misle da nama daju jedan, ne treba njihov zlata, evo dajem vam sve pokrajine. Dajte mi pokrajine ovo sve. Zari, ne. Ajde onda da skupljam pare makar. Dok, sad za koliko jedna provincija može da košta, vrate. Mogu bi makar Zagreb da kupim za... Vidite vi ovo. Vidite vi ovo. Why is to here? Oj, mamicu vam vašu. Ja reću. Čekaj, da pošaljem sve divizije. Znači, ušli su u rat. Oni imaju saveznike. A ne, ovo je Srbija, bre. Šta sam zjavio? Znači, moguće će nam Nemci objaviti rat. Njima bi to išlo u korist. Francuzima, mislim. I Nemcima. Tako da mi ćemo sli 10.000 ovdje za svaki slučaj. A mi ćemo da ih sredimo. Prate, ovo je zajebano. Ovo je zajebano. Mnogo divizija imaju Francuzi. Mnogo divizija Francuzi imaju. Dobro je sad. Znači sad su se istrošili ono opasno, brate. Znači najopasnije što mogu da se istroše su se istrošili. A mi ćemo da za to vrijeme pošaljemo divizija još. Sad ćete da vidite. Pa s kim se vi kačite? Pripremi se za rat protiv Italije. What? Ovo mi nikako, znači neću rate, odbij vrate poziv, žao mi Ukrajinci, ali ne mogu to, znači bukvalno i da ne mogu, i ne mogu i neću bukvalno. Znači, kako vrate, kako, rek mi objasne, kako kad se borim protiv Francuza. To vidite, moram stvoriti ogromnu imperiju za Francuze, jer su Francuzi i velika imperija. Samo se bojim Nemaca, znači Nemaca se bojim, brate, objavit će mi rat stoka jedna. Sad ćete vidite. Idemo junaci. Odlično. Ušli smo u današnju Nemačku. Idemo da osvojimo zapadni deo Nemačke. Tako. Tu ćemo pošaljemo 7.000. Znači 30.000 smo poslali ljudi. 30.000. I jako malo su preživeli. Evo ovdje 400 šalje, dobro. Smiješno. Mi ćemo pošaljemo ovih 2.000 ovamo. Idemo na Frankfurt. Tu pošaljemo 2.000. Idemo na Glesien, kako se već čita ovo. Idemo u Francusku, evo. Strasbourg, ušli smo već u Francusku. I Malhus, kako se već čita već ovo. I joj, 10.000, majko mila, joj. Zašto mi to rade Francuzi? Ja ne razumijem, bratove. Dobro je, i ovi ulaze u rat i ovi i Ukrajinci. Ajmo ljudi. Ajmo ljudi, vidimo se kad završimo ovo sa ovim Francuzima.
Evo ljudi, ja posle nekako očajnih promašaja smo i dalje borimo se sa Francuzima, ali ne uspevamo izgleda jer sjebali su nam sve, mislim, porazili su nas Dortmund, porazili su nas do nogu sam potučen, brate, do nogu, 11.000, znači izgleda ne možemo protiv ovoga, protiv ovakve imperije. Ja mislim da oni imaju čak i zapravo veću ekonomiju od nas. Ne, nemaju. Ali provincije su im odlične i imaju dosta zaliha, tako da mogu stvarati ogromnu imperiju. A ja ne mogu, jer ja sam osvojio teritoriju, a oni su bili tu od početka i samo su stvarali, znači samo su množili divizije i načinili imperiju. Tako da, sad žao mi je što ovako moram da prekinem ovako glup video, ali ja mislim da već traje dugo, tako da ja ću se pobrinuti za Francuze. Sljedeći video će biti, sutra izlazi GTA San Andreas, tako da klasika, share, like, sub, komentar, da vidimo se onda u sljedećoj epizodi i pre sam što se odjavimo da imamo vesti sveta. Finska je zauzela veći deo severne Rusije. Kina se uspjela odbraniti ali nažalost i po sreću nekima, Severna Koreja je istrebljena, znači nestala je. Bangladeš je postao najveća sila Južne Azije. Isto i Indija, znači Indija i Bangladeš su veća pretnja u tom delu kontinenta. Što se tiče Afrike, Nigerija je zauzela malo Čada i malo ovog Benin, a Sudan i Alžir su tu još uvijek i Etiopijsko carstvo. Ta Južna Afrička republika je poražena od strane Tanzije i Zambije. U Južnoj Americi Kingdom of Brazil je napao Venezuelu i mislim Venezuela napala Brazil, izgubio Brazil malo teritorije. Amerikanci su se napokon pokrenuli, šta sam sad uradio, prebacio sam potez, pokrenuli i zauzeli su severni deo Meksika i manje više to. Što se tiče Evrope, Poljska je skoro nestala, Italija je zauzela severni deo Nemačke, Englezi su se uspješno odbranili od Irske i to je to. Onda sljedećeg puta uživajte.